Roden irugi nga ibasa dahito lagip tinapalabas ng pagayam dayo nga Vilma sa Goday Norte Surat. Dear Manong Nemi, lalailuan ni Jimmy nga asawak ididay nga sardam. Ngem numanen ket iwalin ko dagiti ima na. Ngem ulitan namet Manong Nemi ti mga rakop kanyak. Ang mga gek iti tel ko nga idagangay ket saan ko nga basta iwalin. No digat iwadag kon banag apagpungtutan na. Buisit! Amo nga nabayagan nga mailiwag ka? Nga mapay nga giwadag ka? Ha? Pasensya kan. Awa na kitimod. Di kang kanawin mo nga pagrason. Kaninton ka ano nga rod nga adaan kay timod. Tsaka mo. Nandun ka ano. Vilma, awate mo ti kinapudno. Nataya ni Jonavel nga kakaiso nga anak ta. Ngem Jimmy, diyak kabaylan nga awaten. Nga awaten ti kakaiso na kanipatpatid ko unay nga anak ko. Tasiksik ka nila yung tinasakit tinakim na ti pa nakapukaw tayo ti anak ta. Vilma no anya ti manikriknam. Isumat ti manikriknak sa bali ti ina, sa bali ti ama. Awan ti nagdumaan ta. Tagpatpadat nga mangipatpatid kang kuwana. Kaya nagpatpadat nga nagtaudan ni Jonavel. Iman yung arod ti maramid ko nakastoyak. Kabailam na aramidem, Bilva. Ngem di mo gamin kayat nga aramiden. Tanya ti kayat mo nga aramidek. Awatan mo nga tayo ni Jonavel. Ag-move on kan. Agsubli ka nito trabaho. Pagbalinem nga busy ti bagim. Tapno saan nga najalatan nga anak ta ti malaglagip mo. Ngimuren mo niya ti araramidek Jimmy. Di pulos may isin ay ti panunot ko ti anak ta. Ti nakalalaing nga anak ta. Very talented. Nalaing iti eskwela da. Basta latan bigla nga napukaw ta. Diyak pulos manipatan, Jimmy. Diyak pulos may iwakse ti panunot ko. Diyos ko kaya. Kasano nga latan? Kastoy ka dilatan ti papaspasama ka ti biyag ta? Taday ka dilaeng nga anak ta tinapatig keng ka? Kasanuak nga Roden, Vilma. Kasanuakon nga asawam. Kasanuak nga Roden. Saan kon nga sinungbatan pa ay Manong Nemi day nga saludsud ti asawam. Intuloy ko lang manen tinagsangit. Diyak kumakayat tagsangit. Ngem numariing tiriknak no ni Jonavel ti pagsalitaan mi ti asawak. Kanagsangit ak lang agsangit Manong Nemi. Isardang mo tang sangit. Maturukan. Bimangon ti asawak Manong Nemi sa dimsaag iti kama. Katsi ka. Api ka bimangon ka papanam. Makauma akon. Mauma akon nga makangkangag iti sangit. Pasensya ka na. Ano yung ordi maramit ko kit kastuyak met. Gabata sa balikan Vilma. Saan nakaskeng ka na di dati. Abilma nga asawa. Jimmy. Adya ka mo. No dapat na Vilma nga asawa kung naawanin. Hindi ka maawatan Jimmy. Di nak maawatan ka buti di nak kayat nga awaten. Kita mantaro pa mi ti sarming. Di mo amon tumisem. Ha? Amirisem nga na yung bagtiriknam. Ha? Amirisem nga na yung bagtiriknam. Sika ka di pa lang di dati nga Vilma? Wen. Mo ko no. Anya ta kahit mo sa wen. Anya nga rin maramid ko. Anya nga rin maramid ko. Kayam no kayat mo nga ramiden. Kayam kabailam Vilma kabailam. Ulit-ulitin nga ibaga ni Jimmy akayak nga awaten ti kinapudno nga awanen ti kakaiso na nga anak ko no talaga kayat ko nga ramiden Manong Nemi. No agtungpalak ka iti pamalakad na. Ken pamalakad iti mangisaksakit kanyak. Tsaka mo Manong Nemi no apay akastoyak manipo di dinatayan ti kakaiso na nga anak ko. Tsaka mo nagrigat, napiyaking kuha na talalaki ti kinataon, nang imsyak nga rod.
Iso nga narigat kong maiwaksikan maawat nga awanan ti kakaiso ng anak ko. Nagtimak manan ni Jimmy manong name kat kinunana. Dandanin makatawen sipot pimusay ni Jonavel. Naka-move on ka kumaitan no kaya't mo haramiden. Ngayon niya tararamiden. Jimmy, adong amin dagiti di mo kayat nga ramiden eh. Di mo kayat nga ramiden ti manglipat. Di mo kayat nga awaten ti kinabudno. Di mo amo ti mamakawan. Napakawan mo ni Karen. Ang kakaiso na nga kabsat mo. Pakawan na mo. Di mo amo ti bang pakawan. Di mo amo nga pakawan ni Karen nga kakaiso na kakabsat mo. Kabuta basol ni Karen tinapasamak iti anak ko. Disgrasya tinapasamak, Vilma. Disgrasya. Awan tayo kayong basol saan nga basol ni Karen nga kabsat mo. Iso tayo na ikaring nga mapasamak. Rumbeng nga awatem. Iso ti rumbeng nga awatem. Ito kada ka nga maapi nga diyan mo usarin ti utak mo. Pagturturay mo lahat ng ti marikriktam. Basta jak tupulos mapakawan dahi nga Karen. Ti kakaiso na kabsat ko. Nga awanan utang nga na yung paganakim. Ngayon di mo ka di mo? Nga doon tinapukaw mo? Jimmy, baka di mo mapupuutan. Ang manayunan nga manayunan na kiti mapukaw mo iti biyag mo. Napukaw kung ti kakaiso ng anak ko. Uy, napukaw mo ti kakaiso ng anak mo. Nga dahil dati poon gan kaputi amin. Nga di mo among awatin ti kinapudno. Asino pa tinapukaw mo? Ipagpatig ko na iunay ti anak ko. Kat pati di kakaiso na nga kamsat mo kat napukaw mo ni Karen. Gapot na di mo ang mga pakawarin. Wen. Pinukaw kong di nga Karen iti pusok. Gapot na basol na tinapasamak iti anak ko. Basol na nga Karen, basol na. Sumardegan. Awan tinasaya ta pagtungpalan ti saritaan ta no di mo amo nga lokatan ta pusom ken panunot mo. Kalpasan nga napukaw mo ti anak mo. Napukaw mo pa yun ti kamsat mo. Asino't sumarunong mapukaw mo. Maturkan. Katrimuaren ti asawak iti kwartumi manong nemi. Kat nabati ak nagsangsangit lata. Agkaslasaan nga maibus dagiti luluwat. Agkaslasaan ak nga mabanog nagsangit manong nemi. Ano namin tayo ito yung mapaspasamak kanihak. Pati siya kadyak kayat tigas ito yung mapaspasamak kan araramidek manong nemi. Ngayon isumot ti mapaspasamak. Nasakit ngamin nga awaten ti kinapudno manong nemi. Nagladahang unay ang mapukawan. Nagladahang unay ti mapukawan iti bugbugtong nga anak. Ti patpateg ko unay-unay nga anak. Nagsublimat lang ni Jimmy ti silid mi nga maddan awa. Awit na nga 2 cup iti kape. No di kami lang nga turog. No kayat mo tag kape. Bumangon ka. Intimblaan ka. Tagaman ng Jimmy, honey. Nabayagan nga tsak ng awag mo kanya nga hani. Itaman layangan. Pasensyakan. Oh. Dahil mas malatimpla ka kape. Kasi dati, timtimplaan nakmendo ka dati. Kaya't mo ka din itulit ang pagsaritaan ti problema ta. Tata ka ti problema ta, hani. Nakadakdakkel ti problema ta, Vilma. Kahit no saan ta nga sulbarin nga dagos. Ang mga nung dumakdakkel pa eh. Kasano nga sulbarin ta? Aramidem lang di kitinaskan nga aramidem. Awate mo ti kinapudno nga awanen ti anak ta. Saan tan nga mapusublipay. Ngem, posible ang masukatan ni Jonavel. Masukatan? Keng ka? Ket posible. Mabalim mo ti pumutot iti sa baling ang babae. Ngam siya nga ron. Amo nga saan ako nga mabaling nga aganak.
kabong saan ako nga mawaling ang anak sanan, Vilma. Aday tati may isa na sakit unay apaset ti amin. No sino pati sanan nga aganak, isu pati mapukawan iti na anak. Nagsakit, nakasaksakit, Jimmy. Nasakit nga agpaiso, nga mapay. Di ka tilaing anak, pinapatigkan ka. Mabaling ko ako na na, wen, kasla isula yung tinapatigkan niya. Nga awanin tipatig ko ken ka. Awanin tipatig ko ken ka, ti kakaisuna nga inay ayat mo, ken tinultulungam kakabsat mo, ani Karen. Tilaing anak mo't napatig, ngem timon ipatpatig, ti kakaisuna kabsat mo. Jack pulos maikat, ti mabasol ko ken Karen. Nasaan ko mga natay ti anak ko, nasaan nga gapukin ko ana. Ngem disgrasya tinapasamak, Vilma, disgrasya. Tada ka di anti nga kayat na nga matay ti kaanakan na. Saan ko mga naglugan ti anak ko iti dayjay nga van. No nagtungpal kanya, ibagag kang kuha na. Nga mapangko sunduin ida. Nga anya tinaramid ni Karen. Impilit na nga naglugan da iti inarkilada nga van. Iti panagawid da maripon iti panag eksursun da. Diyak pa yung mabalikas. Nakalawlawag ti amin, Jim. No inuray da kuma. Ket ti kutsek tinagluganan da. Sanda ko mga nadisgrasya. Awan ko man tinatay. Si bibiyag kumapalaita ti anak ta. Si bibiyag kumapalaita ni Jonabel. Gusto na. Di mo na ipalaluan teksangit. Gusto na kunakit. Gusto na. Mugkawan nakmat. Lalalos na nanin. Gusto na. Ngam kasta unay manin ti panagsang-sangit ko manong nimi. Kadi mabay kanyak ti asawa. Kadi inalay ayan na. Pinasal-pasal na tagsumbagan nga bagag. Gusto na. Okay? Ano gusto na? Ikatam nga minan tigura iti baro kong mo ani. Iso tadadamang padagsan kang ka. Awan ti rumpeng. Apanang pabasol mo iti kapsat mo. Yung kagurak ni Karen. Nang na numalagip ko nga sipod na ulila kami nga demang kat siyak tinangasikaso kang kuana. Manulaing titawan na edi. At nautang na nga na yung baganhagam kanyak. Iso kumat pinanunot na. Ita, isupit aking basol no apa nga napukaw ko ti kakaiso ng anak ko. Basol na. Uwan manong name di pulos maikat ti mariknak nga gura iti kakaisuna akabsat ko nga ni Karen. Dakil ti utang na nga na yung baganagam kanya kalpasan na. Isupay manong name iti aking basol. No apeng ka na tayo ti kakaisuna nga anak ko nga ni Jonabel. Saan kay bagak manong name nga siyak ti nga si kaso kang kuwana. E di naulila kami nga demang. Kapilitan nga si ka. Ta si ka nga ron ti manang na. Siyak tinagbalin nga amana. Siyak tinagbalin nga inana. Siyak tinagbalin nga kabsat ni Karen. Impae ko ti amin nakasapulan na. Ngay di makaraduhara kon kanadan trabaho ingkalikagum kumat ti panagturpos na. Ngayon sanga na kapag turpos ti gaga. Tanakita rin itinubyo na. Ngawam mo ti bako ng adal na. Ken na pa-extra lang ti trabaho na. Oen amok. Sa mo nga lagi pa. Tanakalukat kanyak ti libro ti biyagyo nga kabsat. Imun una nga nag-asawa nga miti siya ti kinagarampang na. Ken oray adda asawa nan. Diyak lata nagsarda nga nang suportar ka takwada. Si marunuta ba't nga nag-asawa. Ket napindas ti trabaho. Ken nadamot bukod mo nga negosyo. Bukod ko nga negosyo ko na. So nga nakamay-mayat tibiyag tayo. Na may-mayat tibiyag tayo misuda. Ay ta ti pagyamanan ta kinapo Diyos. Kamayat ti tunos ta. Kat nagidan kami nga nagsikog kini Karen. Nga inauna laing ni Marco. Nga inauna nga anak da Karen. Iti duwa nga taal daw kini Jonabel. Nilaing Jonabel ti anak ta. Kat duwa da Karen.
damar ko kini Sophia. No at nabarikod na Karen. Nang runa ti kwarta. Kadawan ti sabali nga sit ganda no saan nga data. Kanited data niyaman nakasapulan da. Saan nga utang no dagit tulong ta kadakwada. Kasta ti kinasayat. Kinasayat ko iti kabsat ko. Nga man niya tinapasamak. Hani, saan nga nagayayatan ni Karen tinapasamak. Intalek ko kenkuha na ti anak ko. Karing naman nga iso ti makamo. Nga ad-adang nga iyalag kakana ni Jonabel ngem damar ko ken ti anak na. Ad-adang nga iyalag kakana ni Jonabel ngem ni Marco nga anak na. Kaputa kabsat ko. Kaya nagtalay ka kenkuha na. Iso ka sana ko nga simurot pa ay iti parag ekskursyon da. Nga agkakaeskolahan. Kaya no nagtungpal kuma ni Karen kanyak, kunak manen. No nagtungpal kumawang kumati kastoy nga napasamak. Anda kumapalaita ti anak ko. Anda kumapalaita. Ngayon sala nga siksikat tinapukawon ti anak, Bilma. Napukaw mo ti anak ni Karen nga ni Marco. Agpadpada kayo nga agkapsat nga napukawan ti anak. Uwen, nataymat ni Marco. Nga matapay lang ni Sophia nga anak na. Kan mabalin na pa iti-aganak. Ngayon siyak nga rod. Hani, ustunan. Baka no sumuro ti sakit ti pusom. Uwen, daanak hindi ti sakit ti puso. Haday tatirason no apeng saan ko mga rumbeng agsikugak. Ngam nakalasat kaming agina. Ngamit ha. Iti kaanuman ka jak pulos aganak. Kaputa na saraanen. Iso nga ro ng awate mong tikinapudno. Di mo mapasubli pa ni Jonabel. Ngam mapasublim ti kabsat mo no kayat mo. Tapay ko mga pasubli kisuna. Kat linaksid kon. Nalpas kon linaksid. No di mo amo ti mamakawan. Di mo mat maawat ti kinapudno. Baka manayunan pa hindi kiti napatag kang kamapukaw mo. Jimmy, kas itinakunak kang kaitay. Masabalikan. Manikpud itinapukaw mo ti anak ta. Sabalikan. Kas labay may salahing tinapatag kang ka. Tilaing anak mo. Kaputay sungarod ti ka kay suna nga anak ko. Nga isulayang tinapatag kang ka. Nga awanin ti sabali mga napateg no sa alig nga tinapukaw mong anak mo. Jimmy, kasanuak nga roden, Bilma. Sa anak ka di anapateg ka. Siyak ti sa mo maawatan, Jimmy. Napukaw mo ti anak mo. Napukaw mo pa yan ti kapsat mo. Kada sino nga tati sumaro na mapukaw mo. Urahim ka di nga siyak nga asawam ti sumublat nga mapukaw mo. Kayat mo ka di nga mapasamak da ita. Kayat mo ka di nga pati siyak nga asawam kat mapukaw nakmeten. Nakiktutak iti da ita ngayong bagati asawa. Isukan no ti sumublat ang mapukaw ko. Mapukaw ko ka di maten ni Jimmy nga asawa. Nakigtutak iti imbaga ni Jimmy kaniyak manong nami. Kat saan na ka nakasungbat. Diyak mo ti sungbat ko. Diyak mo. Inala ni Jimmy dagiti inaramat miya nagkape katrimuari ti sila. Kat kabuta diyak mauray ngagsubli. Implastar kunti bagik takayat kunti maturog. Bareng no makaturugan. Manong nemi nagsubli ak iti trabaho karigiti si Marnungal daw. Takayat ko nga tong pahalin ti pamalakad da abagmalinek nga busy ti bagi. Agpeso nga busy ak no adda iti opisina ngem no adda akon dito'y balay. Masapsapak nga gawid ng ti asawa. Anilaing nana kulasa akatulong mi ti madanon ko. Malagib ko manen ti anak ko.
Nagidiladawan naman en ti buyaek bayat nga kasasaritak ngagsangsangitan. Uno saan ket buyaek dagiti panakaibidyo na kadagiti nakisalsa di pan na iti kanta tanapintas ti buses ti anak ko ngagkanta. Ket pati panagring di cellphone ko ket jak payen may kaso no buyaek ti anak ko. Ken oray pa itayad da ti bisina ket ring nga ring nga ni Karen tutungaw tawag ng jak pulos sinong batan. Adda kapungtot ko na dyan nga babae. Uwan manong. Nasingaak idi itaw masadag kanyak tinana kulasa. Ay, ma'am. Ma'am. Nana. Ape nana. Ay. Adda ni sino? Ikamsat mo. Adda ni Karen. Tanya ti masapol na. Kaya na kayo kano nga makasarita, ma'am. Imagam nga jak masango. Kailangan tinasken. Kailangan ti amok ka nasken na pagsalitaan mi. Kinibagam nga awan ti amamok nga Karen. Kasano no agpilit nga umay dito ayan nyo, ma'am. Ada ka nun ni Sophia nga anak na iti ospital. Grabe ka nun ti kasasaad na. Ibagam nga awan ti may tulong ko kenkwa na. Sige. Sige na nakulas na. In kayo ni ibaga. Agtagong pala kay kanyak. Ditak isturbuen. Sige nga rod, ma'am. Ang nagpilit. Baka agpilit. Kaya nagpaiso manong name nagpilit ni Karen nga simrek ket imay itiayan ko. Manong name. Kaya nagpakpakasi nga pakawanik ka nun. Kaya tulungan ka no isuna ta kasapulan na ti kwarta tapno maoperar ti anak na. Panghasim ate. Panghasim. Kasapulan ti kwarta tapno maispal tinabati pa yung anak ko. Tapno maoperar isuna ate. Maawarin lang ko man. Agparintong agpayan ti sangwanam. Uray anyat araramidam. Di nga to pulos mapakawal. Bihag ti anak ko tinapukaw gapukin ka. Kat no adamanin mapukaw mo anak mo awan ti bibiyang ko. Pumanaw kan. Pumanaw kan! Manong Naimi awan nga rud tinaramidan ni Karen. Do ti pimanaw. Uwan manong Naimi oren no kasano ti sangit na ti managpagpakaasin na apakawanay kunisuna nga nagparintumeng pwede sangwanak. Ngay pagpakaasin nga tulungag ti anak na ng jak pulos impangag bimato ti pusok kang kuana. Aging gamanong demi. Rabiin nga bawampay ti asawak. Ma'am, ay, nanakulasa. Nalabasan ti bisinyo. Idanon ko ka dito yung siledyo ti kaninyo, ma'am. Tsaka kaya ti madisturbo na nakulasa. Kasasaritak na anak ko. Kas makita. Ladawan na tigam ko. Aksasarita kami kini Jonabel. Ang ladawan na laing hindi ita, ma'am. San yun nga makasalita? O may kakit din mga ngayon. Sumardeng ka! Ay na. Ang yung samatin dito nga. Ma'am ko. Apay ko mang isuro na ka. Babaonan ka laing. Kahit mo tapapanawan ka? Kahit mo papanawan nak, ma'am. Intun bigat ka nilaingan kahit rabi imatan. Kahit mo ka dito pumanaw? Kahit mo ka din kating ka katulong? Kahit papanawan na gaya man, ma'am. Kahit awan di marami ka. Nagkitig sumbat. Amo, ma'am. Naumaak na ten. Hanyat ako lang. Manipod ide. Sabalin ti panang trataryo kanyak. Naumaakon. Kaslasanak mo ten nga tao. Ti ba nagsasauyo? Sa balikan nga talaga, Ma'am Vilma. Sumardin ka! Itamat lagit pumanaw kan. Di mo orahin tibigat. Pumanaw kan. Ikatin kan. Nagtalaw kan. Ay kat naisot ko na yun. Sige, nagtalaw akon. Ngem dimteng ti asawak manong naimigit inggawid na ni Nana Kulasa. Imay iti ayan ko kat nangag kumanen ti kasti dati amang mangag kuken ko ana. Langig mo timbagakan ka? Malagib mo tibagakan ka ni Nana Kulasa. Nauma ka numad ka ti katulong ta.
Kaputa sa bali mo tante parang tratar mo keng kuana. Ore sa mo, nga ibaga nga agtalaw kat talaga kahit na matintag talaw. Ngiming gawid ko. Sa bali ka na talaga, Vilma. Sana nakas kang kadidati nga, Vilma. Nagkapot dito'y ni Karen Sanggani. Nga mga tinaramin mo. At dahil emergency room, ti kaanakam, ag kasapulan. Yung may nagpakpakasik ang katikapsan mo. Ngayon talaga nga sa balikan. Hawanan ti sa balik nga napatig kang kano saan nga ti anak ta. Lupay pimusa yan. Sinto ti Karen nga bagbagan. Awan ti mamuk ka Karen. Nasimbing ka di pala ta panunod mo? Ipalubos mo ka di? Ha, Vilma? Nga kalpasan nga mapukaw, ti katulong ta, kat siyak ti sumublat, kat pati na simbang nga panunod mo, kat mapukaw mo, kahit mo ka din tagbagtit. Manong Naimi, imbagag pa yan nga awan ti amok nga Karen. Imbaga ni Jimmy Manong Naimi nga pati isuna ket mapukaw ko ken tisimbeng ti panunod ko. No di mo amam mo ti bagbagam nga Karen. Dahil ti bang ipanaknak nga sang nga si kan ni Vilma. Saan nga si kan ni Mrs. Vilma Ann Suarez Aguinaldo. Awan maramit ko. Ngayon ko ng Jimmy. Matmatayan ti anak ni Karen. Ngayon di mo pulos impangag. Kat gaputaawanin ti Bill mga kabsat ni Karen. Siya akong din ang tulong nga dakwana. Awan ti bibiyan ko. Ore no. Iso pa yan ti. Tiyan niya. Ore no dadya pa yan ng Karen. Tipututam. Talagang bagtit kan. Awan ti bibiyan ko. Uray pa no iso tipututam tapno agkaanak ka. Ano ko nam? Among ka ditig bagbagam Vilma? Bullshit. Saan gayang marumbeng ingawid ko kuman inanakulasa? Ngayon sa nga bale? Itamit lang. Duwa kami ti pumanaw dito eh. Saan ka papapanawin? Wen! Saan na nga papapanawan? Ngayon siya akong ti pumanaw, tawa mo tinaskin nga sang petak dito'y. Tawa mo din dito ti Bill mga asawak. Irubot ko na kita arwatak. Kadagkuyog kami kininanakulasa nga pumanawan dito'y. Agkuyog kami. Napukaw na kami aminin. Tiamok idi Manong Naimigit ang angaw layang ni Jimmy timbaga na pumanaw. Imem paypay suna. At dadhan kininanakula sa itiruar. Kad nailugan dan di kiti kargata iti kotse. Kad pumanaw dan Manong Naim. Nagdardara sa karimuar. Takait kong igawid ti asawak. Jimmy, Manong Naimi, diyak mo. No anyat nang idurun kanyak. Ngam siya ko na mismo tinagparintuming iti sangwanan na. Jimmy, ang asim. Arayam da kiti sakak Vilma. Di igawid. Saan kang parintuming iti sangwanak nga mga rakop ka na kiti sakak. Mangasim Jimmy. Di manawan. Saan ko ma please. Pumanawak dito'y tasaan nga si ka di Vilma. Awan ni Vilma dito'y inak sa punan ni Sona. Iso nga igawid. Ngayon siya ni Vilma nga asawa. Mani siya. Saan nga si ka? Tanong si ka kuman ni Vilma. Amom nga pakawanin ken tulungan ti kabsat mo. No si ka kuman ni Vilma pakawanin ken tulungan kuman ti kabsat mo. Saan ka kumang agbaling nga dagas iti katulong tayo? Kagrunahan ti amin. No si ka ni Vilma nga asawak. Apay nga awanin ti mariknak nga pateg ko ken ka. Iba't pateg ka Jimmy. Iba't pateg ka. Nga mapinor nga kasoy ka, hapay! Tsaka mo, Jimmy. Tsaka mo, amom.
Amom nga idipas ngayon mo ni Jonabel, pinagpili na ti doktor. No asino kada kayo tinasken kang biyak. Amom dayta. Idipas ngayon mo ni Jonabel, pinagpili na ti doktor, no asino kada kayo tinasken nga biyak. At sakit ti pusom saan? Kat saan nga babaling ko mangagsikog ka. Pinagpili na ti doktor, no si kawo no ti akta. Amom ka dinuan niya ti imbagaki ti doktor. Imbagaki ti doktor nga oray no awan ti anak ko. Kat agbiyak ka. Oray no awan ti kwartak agbihagak. Basta ad asawak. Tawan ti kapatgan kanyak no saan nga si Kabilma. Imay na terarabidem. Sa anak mo nga nagbaling nga napatigkan ka. Pakawanan nak. Pakawanan nak ko ma Jimmy. Pakawanan nak ko mahali. Ulitek Bilma. Agbihagak oray awan ti anak ko. Kan oray awan ti kwartak. Basta da asawak. Basta da kang asawak. Ngam gabutawan ka maten. Sabali ka maten. Iso ka kasilajak maten kayat tagbiag. Ang daag dito eh. Isyak pala ni Vilma. Iba't patag ka ni. Iba't patag ka. Gatuwain, alawan. Susuruan ko nga awatin ti kinapudno. Nga awanin ti anak ta. Ngam adda ka. Kanadaak at datang hadwa. Isa nga, Ali, salak nga palawan. Salak nga palawan. Kaya malak ti si kamit lang tinakasilaw iti panunod ko. Kaya malak. Tanasilawan ka din nga talaga ti panunod mo. Amom ka din nga awaten ti kinapudno. Amom ka din ha, honey. Naging narakop kami ti asawak, iti na kay irut manong nemi. Aging nga naglanang dagiti bibig mi. Uwin manong nemi. Adda kang ba iti ruwar, iti sangot ti balay. Hindi man na igawid tirik nami. Naglanang dagiti bibig mi. Kadalipatan min ti bisin mi. Andi sa bali nga naramid mi. No dinangap-up itiya. Nabayagan nga panakaili mi. Inakruinak ti asawak manong. Kadin sa reknak iti silad mi. Kat dito yan. Nga no idi kat iwagwadag ko no kawilinnak no lailuannak. Awampulos tinapasamak kada kami nga panaglin na ilo sipud na tayo ti anak mi. Ngamit iti tagon daway. Oray awan ti amin. Nga awan. Basta da ka, Jimmy. Agragsak ka nagbiag aglata. Basta da. Oh, Jimmy. Nagbali na kasla ka barbaro ni ayat kada kami kini Jimmy. Talagpatpat nagkami manunaymi nga nangap-up iti panakailiw. Kaya iti kabikatan na manunaymi. Nabanak iti ospital anak kaipanan ni Sofia. Ti kaanakak. Tinaudi nga anak ni Karen. Kadnas daw dagiti agasawa iti makita dag. Kinumustak ti anak da. Okay yan. Okay yan natin. Kasi na po Diyos na operar. Kad nagbalik ito operasyon. Ni Kuya Jimmy tinang 24 ngayon naramak ni. Karen. Ate. Karen. Ate. Ate. Narakop ko ti kabsat ko manong name kat kastaon iti sangit na gaputamunan nga si papakawana kun kang puwana. Pakawanan lang ate. Kanagaman na. Siyak turumbeng na pakawanan. Kag pakawan kan ka. Pakawanan lang. Karen. Tasyak ti adabasol na. Saan nga napatig nga mapukaw tayo. Saan nga napatig tinapukaw tayo da Jonabel kini Marco. Tinapatig katagdama. Dakat da tayo nga si bibya kita. Kani daw tayo nga sabi ko matawan to dumte nga didigrati biyak tayo. Sabay ko ma.
Ate. Nakapapaot dahil nga panagin na rakop mi nga kapsat manong nemi. Kat malagip mi lang harod no kasano ti panagpinatig mi. Nasapa kami nga na ulila ademang katsyak. Tinang langaramid ti amin tapno agbiag kami nga kapsat. Pinaadal ko ti bagik nakapagturpos. Iso na lang ta sa nga nakapagturpos si Suna ti imuno nga nag-asawa nga miti siya. Ngayong kapsat kat kapsat kondolat. Hindi talyawag ti asawak manong nemi nakaragragsak mo mis-isa. Pinagrapid na kami nga inarakop nga kapsat. Pinito tati asawa tagapsat ko nga ni Andro manong nemi kit nakaragragsak. Kaya di makasarita ko ni Sophia. Anak. Yeah. Tita. Mabaling ka di anak nga. Saan nga tita ti awag mo kanya? Tita? Mami ko na. Duwano kan di maming ko. Uwan. Mamim ni Karen nga mamim nakpay. Duwa ba ti daddy mo? Ni daddy nga Andro. Kaya ni daddy nga Jimmy. Ay, nagkasatak. Siya akong tinabati. Kit nakadadon ti dading ko kinagadupayan di maming ko. Manong nemi kalpasan ti medyo na paot apa nagsagaba. Kabuti pa nakapukaw ko ti anak ko manong. Si Bublat matlaeng ti daw-dawat kong sapi ko ma. Tawan ti patengganan nga ragsak. Iriagdama manong nemi nakaragragsak kamin. Adamat digitiya. Anak digiti kakabsat ko. Anak ti kabsat ko. Kunak. Ngayon bilang mimatan nga anak. Tamalaksid kini Sophia manong nemi adda pa'y duwa ngayon pas ngay ni Karen. Buwan manong nemi. Kas iti nakunak kini Sophia idi manong nemi nga mamin ti awag na kaniya. Karin tultuloy na. Kas tamat manen ti awag dagiti duwa kabsat na. Nga sukat da Marco kastamat ng kini Junabel. Manong nemi, Junior ti Adjen ni Sophia, idin to tababay ti Borodek, kaya manugot ti kabsat ko, nga Junabel ti panaganda, ipanagan mi. Uwen manong. No kasano ti panang ipateg ni Karen karigidanak na kastamat ti panang ipateg ko karigidan kaanak ka ngayon bilang kumat nga pudno nga nagtaod kanyak kada kami kani Jim. Naragsak kami manong nemi kadi daw dawat ko nga sapay ko ma tawanan ti dumdumdeng pay nga alawig iti biyag mi. Sabi ko ma ta anak ton ngagsagaba kas iti medyo napahaot nga panagsagabak. Dahito nga rod manong nemi ti makabuklan ti paset ti lagip ti napalabas ko iti biyag kinayat ajak tupulos malipatan. Kinagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak insen keng ka ti detalye dahito nga pangasalita. Gaman naklaunay, iti anos mo, kinlaing mo nga nangibasa, anang tadbiyag dito nga pasaritaan. Kaya sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa kin pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagipaglagip tinapalabas. Toy, nga rodagyaman nga pagayam mo, Vilma. Thank you mat ka, Vilma, thank ka pa nang isend, panag friend request mo kaniyak, iti Facebook, kalpasan na, insend mo ti Italiana, iti messenger ko. Kaya nagsalsalud-sudak yan ka, nagiti na dumapay nga detalye na. Kaya sabi ko mata nagustuhan, iti panaka-urnos na. Iti panaka-isurat na, kaya panaka-ibasa na. Thank you mat kadagiti narway nga nagdangag kaya nagbuya, papagayam mi. Pumakadak nga rod maten papagayam. Ito'y pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Mangibat-bati ako ang tinembag nga oras, kada kayami nga sapada. Babay na po.